Sifikile eNgabezweni lapho lesikhishwe khona imbube yemhlaba ukuthi asibheke khona etindzaweni lesilandze khona umsebenzi welive lokungumhlanga. Sikhuluma nje bonkosisi Sempis Farm Nyalo esithini lapho sibona khona inthakaso yembali nekujabulela sona sithi ngendlela lengena ngayo kuyogeca wona umhlanga. Nakuthiwa nje ngemandla mbali esithini uyawubona lokuphoseka kwalembali ukuthi beyikade vele seyilangadelele wona lo msebenzi wayo. Siyakuthokota siyakhuthata futhi embalini yethu ukuthi ayichubeke ingathinwa nayiva uyezwa na emakhosini awo lokukhomba yona inhlonipho. Yinvo lenhle sibonga kakhulu nekuthata yona imbali ukuthi akukho lokunye longaphumelela ngako mbali ngaphandle kokuthi unake imfundo yakho ufunze akunandzaba kokuthi employment evena akusengabi ukuthi inhle kangako kodwana ayithi ifika ngoma siyethemba ukuthi vele itawufika. Siyayibona inkosi yethu imfuthuko leyilandzako emaveni lokusho kona ukuthi imisebenzi sole iyavela kancane kancane. Info lenhle ukuthi ayithi ivela imisebenzi inikhanze embali ninemgogodlana wenu ukuthi nabathi badzinga labanetimpepha thite banikhone ukuthi nivele nani ni emisebenzini letani phumelelisa. Mabukisi Foundation, lwati nebuve ingcebo.